Nisha han taw mawn cynnyrchig the cwtchigan a ha cofach rhain hyn agus a ha iddo fi giwnsachig na Gaelic. Agus ha mi goi faaltje achur Dolina Rothach. Nisha a Dolina ha bican feistig hiacum mit the een. Hokig tu een dagutch costig en tuv shed agus tuv sheert na halapa agus ha nisha fyrach an een stracharen. Hashin fier. Hadjish chwanya gacket. Hashin kerst. Agus dalet kudjach a vi clich a fianug. Stelum shin. Agus my verach ging gewil meer bikken joldish a gerorstenis. Ach, ik heest, is kunt er mij gestogen. Kersonna gavu ui an se Gaelic en toshach. Nu de va me Ceòl va bikken Gaelic, mchurs nu aan se goiersnach, agus mar shin. Agus nu de glue shin gu tu vanier va kosher Gaelic aan, so junsig me bikken Gaelic en nurshin kutjach. Agus jyn de gyddys yn y chlechgu son Gaelic junsach ug. Well, rein mi cursa Gaelic agus conal trug, Ceòl marostig, agus va mi a shain ag a fod, cwtioch, agus junsach mi Gaelic tron Ceòl, agus an nurshin, an nuvi, rein mi cursa urtish, cwtioch, so tor garrison, hamis mi. Agus if Gaelic yn leip na hoprach agit, nish? Ha, so bi mi a Tsekish kudai, ans na skolchin, agus bi mi a go per parstúnje mar chorliche kutjach, agus bi mi a clechge Gaelic Ceòl marostig. Gídach a haunin kudai? Well, she shorsa je ethos a haun son Tsekish Ceòl, hamis minigig. Bi mi a Tsekish gemen an oren, agus a Tsekish ruim, pitch, agus búl, tron na horen. So, mis minnig gyfele gyma femel son a giwnsach me yen Ceòl. Agus if cànan ile agit, seach a Gaelic? Ha bican etaltish acum, va mi fwrich awn an etalch coig gieg blina arash. Agus va mi Tsekish bearla is giwnsach me etaltish. Economician. Haniel mi feeling to a chami a tuksene. Be mi cwrt na ceisio a huladinje SpeakGaelic. Je an naperst nio an fachgo Gaelic is Charlotte. Stalum se chosona ri brok. Hamis mi gyferi gyrach evin is sporsel is cute. Wel tapalit gymwr y Dolina. Agus cloeni sy'n barach fwypa na satja ar sa program na rafisi a ddash caldering. Ha Dolina ar ash caldering sa inisha, agus a Dolina chodig sy'n cawam on isit a giwnsach ag spores ur. Gyda fiach, gyfer a hamis mwynich ag rach ag yw'n. Well, hamis mwynich ag gyfele a caiet sporsel a chanil mi son sy'n y ynaf. Chanil na mi siya. Coed gymach cymrystach gosa. Smynich ag gyfele. Nes se ferach gynyan cwsbyd y program sio, fi sy'n byw sa gílig ag gytrich. A ni sy'n gain bican mynwper agad. Bi mi a goper mar chorliche, agus bydunje chien, agus si oper sonriche haun, bydunje ag ein sigut na rutna ha cur dragore. Agus cyrson a fawr gieri a fi na chorliche? Wel, ha mis rwy'n gyfele oper eintje noch haun, si psychology haun agus curum cwtioch, agus rosa va sin gemataringach, oper farafel dunje a fein na siar, agus ha mi dydach son sin a ynaf. Oper gymach cwtramach. Agus, gyn rwt y Charlotte mynd nwper agad? Nur a ha dunje a gra gyfeliad a ferach gengs dochen as utrime na siar, Hysaket, nur a ha dunje a gra gyfel siorsa de light bulb moments achge, agus ha mis a tolgtje vi parst, sin. Fel wys y ferach gyn gyda cànan ma a hawn yn Gaelic son fi brimi'n ferach gynyan? Ha mis minnig a gyfel, ha tor orin ac ein me yen ferach gyn, agus, ha mis minnig a gyfel sin mar gael, an coni a shain me yen ferach gyn is rutan mar sin, so ha. Fel na gael i chers choma idd brian fi ein ferach gynyan? Hanyo mi ceintiach, ha mis minnig mar dwych haniel sin choma a fi brian me yen ferach gyn. Ach, ag yn nawm ha sin ag arachach agus hiw gyfel dynje brian me yen ferach gyn mian an socialtas an television is rutan mar sin.
So, hai na siaranis am is mynd i. Agus dés ar an ggéine dhéana vers an dúine a bhrosnach agus féach ginne nachguch. Nuair a ha cwtch gan a gra cymr a haw, chanil can hagu mam haw ferach gyn dona, can ham i ferach gyn iasiol no, bi onorach am is mynd i. Agus hai cwtramach a fi a tŵc sy'n chanil ferach gyn ma no dona, hai gyrach ferach gyn, agus hai na siara fi brian mi ein na ferach gyn. Na cwmol iet gwt hyn. Wel, tapal etsa a Dolina, agus am an dachas gan cwmw orst a brin mi ein, derach gynny'n am Ceòl cydioch.